Yes, ibihe byiza rwose nshuti bakunze bacano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bitandukanye. Birumvikana rero turagarutse n'irimamba y'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari, politike, dipolomasi, umutekano mpuzamahanga. Turebera hamwe uko byifashe muri Asirazo w'igihugu cya Kongo M23 yongeye gutungura isi. U Rwanda rwongeye kuvuga, Uganda byacitse byadogereye. Ni munyemerere duhere ahazwi nka Kololo Ceremonial Grounds mu murwa mukuru Kampala muri Uganda, habereye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni. Haranzwe cyangwa se havuzwe byinshi, udushya twaranze irahira rya Perezida Museveni. Huhoozi yatunguye cyane abari bakurikiye uwo muhango, turashe tubikomozeho. Hanyuma ni byinshi tuza kuba tuvi muzini muzingo muri amakuru. Turebera hamwe icyo AFC M23 ikoze nyuma yo kuva mu bice byahariye muri Predo Rusizi, turashe tubirebere hamwe. Ariko kandi habayeho ibiganiro tukiri muri Uganda, turabwira ko Perezida Museveni na Tshisekedi baganiriye, bananzuye. Ndaje mbabwire ibyari byo 5-5. Hanyuma indi nkuru tuza kuba tuva imuzini muzingo muri rusange, rwambikanye hagati ya Marite Fayulu n'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rya Tshisekedi. Birumvikana, ndaje mbabwire icyabaye. U Rwanda icyo rubwiye Perezida Ndayishimiye arakurugutura yumve, turashe tubikomozeho. Ni Ndayishimiye ukomeje konyegeza mu by'ukuri intambara, cyangwa se ukomeje gutangaza amagambo akomeye yashobora kuba yakurura intambara. Bigaragara ko mu by'ukuri we n'umutwe wa FDLR bamaze kuba hagati k'inkubirane. Hanyuma ikindi tuza ko tuvi muzini muzingo muri amakuru, turebera hamwe byinshi bigezweho biri gutangazwa. Bavandimwe bakunzi bacu ba Ibakwe Media TV, reka turebere hamwe uburyo umwuka mubi ukomeje kwiyongera, umwuka w'urwango. Abanyamahanga by'umwihariko abanyekongo bakomeje kwibasirwa cyane bikomeye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Turabiva imuzini muzingo, turarebera hamwe naragezwe mu karere. Twarumbuke hakurya y'Inyanja Ngari, ikibazo cya Amerika mu by'ukuri gikomeje kuba kirekire cyane. Ikijyanye no kugurisha intwaro Taiwan biri mu byo Trump ngazaganira na Xi Jinping, perezida w'igihugu cy'Ubushinwa. Trump kandi arashaka kugira Venezuela leta 51 y'Amerika. Reka tuze turebera hamwe uburyo byanze n'uburyo bitangaje. 5-5 ariko munyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye Bwana Mose Rugabo ukobotse mu gihugu cya Uganda. Turebera hamwe mu by'ukuri atuzaniye byinshi. Umeze ute? Tumeze neza cyane. Meze neza cyane rwose, nkutseyo ndafite amakuru menshi cyane. Urabona ko mu by'ukuri ndi full. Uri full? Hanyuma ibyo bitawose nayo wanditsemo cyangwa n'ubundi uvuye no kwiga? Nuvuga ngo nararanganyije amaso mu byo narebaga, ntago ari mu bitabo. Wanditse. Hanyuma reka ntidutinde. M23 kukiri gutungurana bavandimwe, reka tuzi iyi nkuru tuyinjira mu buryo buri special. Uvira, Bukavu n'ibindi bice M23 iri gutungurana. Reka duhere i Kampala muri Uganda, kubera ko ni hamwe mu hantu hari amakuru akomeye cyane yuzuye n'udushya twinshi, kuko wari umunsi w'amateka tariki 12 Gicurasi 2026, yari tariki y'amateka atazibagirana mu gihugu cya Uganda, aho mu by'ukuri tujye kurebera hamwe ibyatangajwe na Perezida Museveni mu muhango w'irahira rye ku nshuro ya 7 muri manda ya 7. Birumvikana y'imyaka 5. Bigaragara ko n'umuhango bigaragara ko wabuzemo madamu we Jeannette Museveni utitabiriye irahira ry'umugabo we kubera ikibazo byamenyekanye ko ngo ni cy'uburwayi. Ubwo abasenga nyine ni bamusengere, kubera ko umuhango w'irahira rya Perezida Museveni ntiwagaragayemo madamu we kubera ikibazo cy'uburwayi. Urumva ko ntago ari urwayi bworoheje. Birumvikana cyane. Yego. Hanyuma n'umuhango wagenze ute Bwana Mose? Ngewe uko nawubonye n'umuhango nakita izina bita colorful, kuko wari umuhango mwiza cyane. Ibintu byose byari biri ku murongo, akarasisi kadasubirwaho kadasanzwe. Ibyaranze n'umuhango n'uvuga ngo abantu bose batunguwe. Nta utatunguwe. Byari meze neza cyane kuko habaye kwigaragaza, hagaragaye suko y'abantu barahabuka bati none se Uganda nayo irazibitse burya. Abantu babonye suko y'abantu babonye ziramigi bati ibintu ni ibiki turi kubona muri East Africa. Yego. Abenshi bazi ko zisanzwe zibarirwa kuri butaka bwa Kongo, ariko suko irahinda ku buryo wumva stade yose igiye kuguruka. Yego. N'umuhango wabereye ahitwa Kololo Ceremonial Ground. Twari twanabibabwiye ko tuza gukurikirana byinshi ku biza kuranga uyu muhango wirahira rya Perezida Museveni.
bigaragara ko Perezida Museveni ni umwe mu bantu babana neza n'abayobozi muri Afurika kubera ko bigaragara ko abatagubonetse n'imbarwa. Kiretse Perezida Kagame wari wahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Sengiyumva. Hanyuma ubwo General Muhoozi wamubonye mu isura nshya rero. Ya bwa mbere ndakeka twabonye seriousness y'uno mugabo kuko buri kintu cyose bivuga ko yagize n'uruhare runini mu itegurwa ry'umuhango cyane ko n'ubundi ari we mukuru w'iki gisirikare ariko bidasubirwaho noneho twamubonye mu yindi shusho yabashije kuba yageza ibirango by'igihugu nyuma y'irahira babonye ko yabashije kubigeza kuri muzehe neza cyane ubona ko yari afite seriousness idasanzwe mu mwambaro mwiza rwose nabonye mbona Muhoozi yari yambaye imyenda ya gisirikare ariko ijya kuba icyatsi kijimye mu burakari ubona ko kabisa yaje atanga sari ku munsi w'ejo twari twabikomojeho ariko mbere gato mu bitabiriye ibi biganiro cyangwa se irirahira ku kintu by'isi biganiro harimo Tshisekedi wateye ibuye rimwe yica inyoni ebyiri kuko mbere gato tariki 11 ejo bundi masaha y'umugoroba Perezida Tshisekedi wa Kongo yari yaganiriye na Perezida Museveni bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi baganira ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari banaganira muri rusange ku mikoranire mu bijyanye donc ubuhahirane. Ntabwo ari byo gusa kuko muri ubwo kwica inyoni ebyiri wabonye ko hari na Perezida w'u Burundi ngira ngo Evariste Ndayishimiye nawe yarari mu mashyitsi kandi bivuga ko bari bafite kugirana inama ndetse bakanaganira kandi urumva ko ni ibintu bitari bisanzwe kuba Perezida babiri bahurira ahantu ndetse bagahura n'uwo nakita nk'umuhuza. Yego buriya Museveni muri ikibazo cya Kongo ni umuntu n'umediateri akina role nyinshi cyane kandi bivuga ko na M23 ifitemo akaboko biseguro no kuvuga ngo kuba M23 ashigikira M23 yes kuba M23 ese koko nawe urabyemera wenge ndabyemera kuko M23 ishobora kumugisha inama iti tubwirira abakinshasa bigende gutya bashobora kumusaba sibyo ariko ikiza gihari nuko ariko imeze no ku ruhande rwa Kinshasa kuko naho bashobora kuba bavuga bati ufite ukuntu wabigenza ukatubwira bari hariya bigaragara ko ari kujwa lore nini bisa nk'icyo nakwita ubuhuza. Yego cyane cyane ko n'ubundi imyaka yatambutse na M23 ngira ngo ijya gutera yaturutse muri kiriya gice kuva za Bunagana hariya bari baturutse muri Uganda niyo mpamvu avuga ko M23 yafashijwe gufata Bunagana n'ingabo za Uganda. Ibintu niko bigenda bivugwa ariko fact ziriho igihe gishize urabona ko M23 yagaragaje ubushobozi bw'uko n'ikibindi bice yabifata. M23 kugira imbaraga ntago cyaga kuba ko wenda yaba yarabitewe na Uganda ariko ndi kuvuga ko uruhare rwa Perezida Museveni muri intambara ni uruhare rufatika kandi rwahindura byinshi rero kuba yabaye nk'umuhuza kuba bahahuriye bivuga ko n'abayobozi bamwe mu bakada ba M23 nabo bari bahari ariko ntago yigeze agaragara amafoto yagaragaye ariko bivuga ko bagiranye ikiganiro mu muhezo mu ijoro ryari ryatambutse bigaragara ko ari role nini cyane yabiri kujwa na Perezida Museveni. Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka myinshi bifitanye umubano ariko urimo ibintu bibiri kuko ubona ko ni umubano urimo uhindagurika barahindagurika. Ibihugu byombi ntago byizerana urebye icyo nakwita nka coopération sécuritaire cyangwa se compétition géostratégique cyangwa se buri gihugu ahangaha muri iyo baganiriye ku ngingo wenda y'umubano ujye ureba ku kibazo nanone cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo usanga apart yo kuba Uganda ishinjwa gushyigikira M23 ariko Uganda ifatanya na Kongo mu kurwanya ADF nuko ngo FARDC na UPDF bafatanya mu kurwanya ADF n'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda urabizi barafatanya muri operation bise Suja aho bafatanya kurwanya umutwe wa ADF ariko nanone wakibaza uti kuki Gen Muhoozi rimwe na rimwe avuga ati bo muri M23 mudufashe mwigize aba mercenaires wakumva ko naho harimo akantu. Uganda na Kongo bafitanye n'amateka n'ubufatanye bagiye bagirana kuko urabyibuka twajya mu mateka ku bwa Laurent Désiré Kabila muri 1996 kuva muri 1996 kugera muri 1997 Uganda yari mu bihugu byafashije umutwe wa AFDL
igihe uri umutwe wahiritse Mobutu Sese Seko ku butegetsi ariko nyuma umubano warahindutse uba mubi ubwo Uganda n'u Rwanda byashinjwaga urabyuka ko u Rwanda na Uganda byashinjwe gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ubwo harimo nyine n'irwanya leta ya Uganda birumvikana kugeza na magingo abashinjwa gushyigikira M23 byageze ku rwego rw'uko intambara kisanganiye hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda mu mwaka w'1990 kugera muri 2000 Kongo yongeye kurega u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rwa International Court of Justice urabyuka ibi byari bitewe rero no kuba ngo mu by'ukuri ngo rwarinjiye ku butaka ngo muri gahunda yo gusahura umutungo kamere muri za 2022 urabyibuka Uganda nayo yararezwe urukiko kuko hari n'indishyi Uganda yategetse gutanga guhereza Kongo z'ibyo ngo yasahuyeyo bivuga ko rwose miliyari 325 z'amadolari ya Amerika Uganda yamaze kuzipfurika Repubulika Demokarasi ya Kongo yego urumva ko yego nk'indishyi rero baganiriye icyo nakwita rero ubwo kuko mu byaganiro urumva n'umutekano noneho n'umushinga petrol urumva ko baganiriye byinshi kandi bishobora gutuma mu by'ukuri ibihugu byombi bishaka icyatuma bibana neza kugira ngo izo gahunda zose bagize gute baganiriyeho zishyirwe mu bikorwa ni byinshi twavuga yego hanyuma reka tuve mu gihugu cya Uganda kuko biragaragara ko President Museveni yavuze byinshi yashimiye abakuru b'ibihugu President ndayishimiye yarariyo cyane sinzi niba yari kubura yatanze n'ikiganiro ngira ngo mu cyongereza kitari cyinshi cyane wabonye ko rwose President wa Afrika muko ajya yiyita yagira akoni nabyo President wa Afrika President wa AU President wa ntago ari President wa Afrika buriya kuba uramwanya buri mwaka bawuha undi muntu cyangwa se waragenwa ufata ntabwo bisobanuye ko ugiye kuyobora Afrika kuko gire ngo bifite igaruriro kandi ntago ari rinini cyane okay yes hanyuma ikindi twavuga uyu President Museveni w'imyaka 81 yatsinze amatora yabaye ku 15 Mutarama 2026 ku majwi miliyoni 7,946,772 ahwanye na 71.6% by'amajwi yose yatsinze abakandida 8 barimo Robert Kyagulanyi Sentamu uzwi nka Bobi Wine mu ishyaka rizwi nka National Unity Platform NUP na Nathan Nandala Mafabi wo mu ishyaka Forum for Democratic Change cyangwa FDC umuhango wirahira witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagira kuri 35 n'abaturage baturutse imihanda yose basaga 40,000 bahuriye kuri Kololo Ceremonial Grounds. Mu bayobozi bitabiriye irahira rya President Museveni barimo President Salva Kiir Mayardit ni President wa Repubulika ya Sudani y'Epfo na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Congo. U Rwanda rwahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva. Mu bitabiriye kandi harimo ba President Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Faustin Archange Touadera wa Centrafrica, Brice Oligui Nguema wa Gabon na Uhuru Kenyatta wahoze ari President wa Kenya. President Museveni yashimiye abayobozi bose bitabiriye umuhango kurahira kwe ndetse n'abaturage ba Uganda bitabiriye. By'umwihariko yashimye Tanzania kubera ko ubu Uganda irimo kwishimira ibyo yagezeho n'uburyo ingabo zayo UPDF ziyubatse kubera umusingi bahawe na mwarimu Julius Kambarage Nyerere wayoboraga Tanzania ubwo yajyaga ku butegetsi mu mwaka 1986. Yashimye kandi Mozambique imbere ya President Daniel Chapo ko icyo gihugu gifatanyije na Julius Nyerere wahoze ayoboye Tanzania babashije kubaka ingabo Uganda ifite uyu munsi. President Museveni yanakomeje agira ati abantu 28 natoreje muri Montepuez muri 76 na 78 nibo bubatse iki gisirikare mubona uyu munsi. Yanashimiye Vice President wa Kenya yitwa Professor Kithure Kindiki kuko ubwo abanya-Uganda bahungaga benshi bagiye muri Kenya. Yanakomeje agira ati rwose ibyo bihugu nashakaga ngo mumenye ko badufashije. Museveni yanashimye ishyaka rye rya NRM mu buryo
gitwaye mu matora kandi rigatsindira imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko no mu buyobozi bw'uturere. Muri muhango rero hanerekanwe amashusho yafashwe mu gihugu hose kabisa agaragaza ibikorwa bikomeye ashimangira iby'ubutegetsi bwe bwagezeho mu gihe amaze ayobora Uganda kandi byubatswe n'abaturage ba Uganda aho kuba abanyamahanga. Yanakomeje rwose agira ati yego hari abakene muri Uganda ariko harimo n'abakire bumvise bagafata iya mbere. Muri ayo mashusho kandi hagaragajwe inganda nini Uganda ifite, ibikorwa by'ubuhinzi n'ibindi bitandukanye bigaragaza iterambere rya Uganda. Yasabye abaturage rero gukomeza kubaka ubukungu bw'igihugu no kongerera agaciro ibyo bafite bafatanyije n'ibindi bihugu. Urabona ko uyu muhango uko wagenze kabisa wari mwiza. Wabonye ingabo za Muhoozi? Ingabo za Muhoozi ndabona zabaye nshya nk'uko no yarebaye mushya, zabukereye. Urabona ko rwose ino gahunda yari iteguye ku buryo bwiza kugira ngo biri bunabere muri stade buriya nabanje kugira ngo bizabira muri stade nkuru buriya. Ni stade nshyashya iri kuzura Hoima. Ubona ko ishobora biteze ko ari hibera. Nanze ko ari uri bubere kuko uyu muhango ubera. Naga ariko byagenze rero habayeho gutungurana. Ni heza buriya no kuvuga ngo ni ceremonial ground. Ntago ari igihugu kidafite ibikorwa remezo nka Kongo. Oya na Kongo irabifite ahubwo hari uburyo bibungabungwamo nabi. Bifatwa nabi. Tshisekedi ashinjwa ko nta bikorwa remezo yubatse. Tshisekedi nabwo komanda ye buriya impanda ze zose zagiye ziba mu buryo ashobora kukubeshya ukabyumva kuko ubona ko ibintu byose yabishyize mu kuba avuga ko harimo haraba intambara mu gihugu bityo kadakwiye kuba yabazwi ABCD cyane ko urabona ni systeme z'ubuyobozi zitari zimwe gire ngo ntabwo abigereranya na gato. Yego. Hanyuma indi nkuru turagaruka mu majyepfo ya Kivu turebera hamwe inkuru iri guturuka ahitwa Uvira. Abenshi bati M23 irekuye na Bukavu, abenshi bati M23 iradutunguye iradutereranye iragiye. Wabonye abaturage bakurikira abarwanyi ba M23 n'inka abanyamulenge batuye mu bice bya Sanjeremera Bwegera na za Ruberizi na za hadiya muri Kivu y'amajyepfo. Naga ari byo gusa kuko abaturage already no munsi bavuga ko batangiye kwicwa. Ngire ngo ni ibintu bisanzwe menyere ko ziraza wazalendo ira coalition mu bundi iyo bagifata ahantu ubona ko ikiba kibajyanye ntago ari ukuyisubiza nk'uko M23 bayahavuye. Ubona ko batangira gukora icyo nakita nka cleaning. Ubona ko rero ni bya bindi twari twiteze nk'uko nimugoroba twari tubibabwiye. Ubwicanyi bwatangiye kandi biravuga ko abagize ubwenge ari abashije gukurikira M23 ndetse bakabasha kuba banatwaye n'inka zabo. Tayari abarwanyi ba M23 kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 12 ubundi barekura kariya gace ka Bwegera Ruberizi. Reka turebe uduce twari ku bundi ni Bwegera Mutarure Ruberizi na Sanje. Abarwanyi byavuzwe ko berekeje Kamanyora ariko ntago ariho bahise berekeza, baragiye bafungira Ruvungi. Ntago bageze Kamanyora. Bagumye Ruvungi ariko noneho kuko intego nyamukuru ari kubaha ibirometero basabwa n'amahanga basabwa n'abahuza kilometero 75 byabaye ngombwa ko M23 yerekeza iva Ruvungi yerekeza Kamanyora mu masaha y'igitondo rwose ku munsi w'ejo. Muri biziko ejo tariki 10 nibwo twababwiye ko M23 yasubukuye ibikorwa byo gusubira inyuma y'ukura abarwanyi bayo mu bice bya Sanje Ruberizi Mutarure Bwegera ndetse n'ahandi muri na Ruvungi bigaca amarenga ko mu gihe cya vuba bazakomeza urugendo bazamuka. Abenshi baterero wasanga bagarutse na Bukavu bakayirekura. Hari ikintu cyihishe inyuma y'iyi diplomasi. Ngire ngo M23 nk'uko tubizi ntago ari ugutsindwa. M23 ifite ubushobozi bwo kuba iyabamanura n'ubundi yari yageze Uvira ndetse yatangiye no gusatira ibice byo kuri kiriya kiyaga cya Tanganyika. Yego. Za Fizi na Baraka basatiritsa igihugu cya Tanzania ku gice cyo hepfo. Ariko hari icyo bita international system cyane hagarariwe ni Amerika. Ubona ko ino pressure iri gushyirwa kuri M23 ifite ikintu kinini kiri inyuma kandi gikomeye. Bivugwa ko ino M23 nimara kuba yasubiye inyuma iri buze kuba zibyishaka cyangwa se iri buze kuba iri positive iraza kubashyira under aspect. None bivuga uti twebwe ibyo twabashije kuba twasabwa twabikoze
ese Kinshasa iri gukora iki, ese bya biganiro byacu bikemuye iki, ese imfungwa zacu. Nuvuga ngo M23 mirishyira muri position nziza yo kuba noneho yagira ikivuga ku ruhando mpuzamahanga kikumvikana, kandi ukabona ko bifite ikintu kinini kibiri inyuma kuri politike yayo. So rero abantu baze kubitandukanya no gutsindwa cyangwa se no gutengwa, nabonye yari bakomeje gutanga commentaire ngo mu gufata bira bice M23 yatakaje umubare munini w'abasirikare, ariko ndagira ngo babwire ko intambara buri irarwanwa mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa usanga ari reprise strategique, ni strategie, ariko ni ubusabe bw'abahuza nyabuneka, kuko kurekura bino bice bitanye isano n'itangazo M23 yashyize hanze ejo bundi Corneille Nanga avuga ko M23 ejo ritakize 7 bavuga ko M23 ifite gahunda rwose yo kwereka abahuza n'amahanga ko kurekura ibice ntago ari ikintu kigoye, ntago barangajwe imbere no gufata ibice, ahubwo icyo barangajwe imbere nacyo ni uguharanira amahoro. Bigaragara ko niba abahuza basabye ko harekurwa ibice, ntago bigoye, ibyo ngibyo birakorwa, ariko ikibazo ibyo bice bitabigarukamo FARDC nyine, kandi FARDC uburyo yitwara cyangwa se treating abaturage bibice M23 iba yafashe, cyangwa se ibyo bice igenzura nyine coalition. Icyo nicyo nangiye kukubaza nanjye, ese byatuma koko igaruka mu gihe Wazalendo ndetse na coalition muri byukuri n'ingabo z'abarundi. Abasesenguzi bahuriza ku kuba M23 itasubira Uvira, kuko Uvira ntago ari ahantu M23 yemerewe. Abantu benshi bari gushira Tshisekedi, none se umutwe revolutionnaire congolaise hari igice na kimwe cyo muri Kongo utemerewe kuba wafata. M23 irarwana, ariko hari telefoni yihamagara ya Amerika ivuga iti ngaho aho ngaho ari mwe muharetse. None M23 ushaka kuba ko ari umutwe wa Amerika bahamagara bati mukonse mu Oya, kira gihugu ni igihugu cy'igihangange, gifite ubuhangange, gifite ubushobozi bwo gutanga itegeko kuri buri wese. Kugira ngo iki kibazo neza, bivuga ngo M23 na AFC ni Alliance Fleuve Congo. Urumva ko intumbero yabo niyo ntego ni igihugu cyose, ariko noneho ndagira ngo byumve neza intego bundi ya M23 yatangiye ari ngufi, gutabara abaturage. Urumva babuzwa gakondo yabo bagatuza, kuko urabizi impunzi nk'ubu mu Rwanda hari impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo. Hari n'abari mu bihugu by'abaturanyi muri Uganda barimo, mu Burundi barimo, Tanzania, muri Kenya, bari muri za Amerika, diaspora nini. Ariko ndagira ngo ubwire ko abo bantu M23 yarwanaga kugira ngo babashe kugaruka iwabo. Urumva imaze kunguka Alliance Fleuve Congo, intego zirabuka. Nuvuga ngo nyuma yitwa kubohora igihugu, nyuma yo kuba Corneille Nanga ndetse n'abandi wenda batabashije kumenyekana bari kumwe. Rega ntabwo twabura gushyiramo buriya na Joseph Kabila. Joseph Kabila Kabange nawe udahakana ko akorana nabo, kubera ko ntubari mu matware yabo. Byumvikane ko bishoboka ko baba bari kumwe, ariko ndagira ngo ubwize ukuri ko M23 gufata Kinshasa ntibigishobotse, ntabwo izabikora. Ariko nanone yakuvuga ngo izaterana abaturage b'ibice yabohoye, nabyo navuga ko itabikora. Abenshi bafite ubwoba ko bishoboka ko nubwo byatwara imyaka myinshi, ariko birashoboka ko kivuye uburasirazuba bwa Kongo nyine bushobora kwigenga, bushobora kuba ari igice cyigenga ikaba nka state, like bikaba nkaho abenshi bavuga bati se haraba balkanisation, sudanization ya indi Kabila yavugaga mu minsi ishize, bibe nkuko Sudani y'Epfo yomotse kuri Sudani nyine. Urumva cyangwa se ino nambara imama yari menshi cyane ko naba batwita ngo ni international power, cyane cyane dushaka pointing igihugu cya Amerika. Ubona ko nabo bivuga ko bari bafitanye uruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye n'uyu mutwe wa 23. Yego. Umva umuvugizi w'ingabo za Kongo zikorera mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji, yavuze ko abasirikare babo ubu bari kugenzura uduce dutandukanye M23 yarekuye muri Kivu y'Amajyepfo, hariya muri Prairie Rusizi ndetse n'ahitwa Ruvungi. Kuva ku gicamunsi rwose ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barekuye ku gace coalition yahise kagarukamo. Urumva ubwo rero abarwanyi bari za Katogota, bari hano hafi mu nkengero za Kamanyola, niho bari gukorera amapatrouille.
byumvikane ko bitoroshye. Uyu mbuyi uyanatangaje ko abarwanyi ba M23 ngo bashyize intwaro basize intwaro ziremereye, bashyize intwaro ziremereye mu bice bari kugenzura uyu munsi. Nubwo bagiye Katogota Ruvungi ntago bagiye kugira gute kuryama ngo bahashinze ibibunda biremereye. Urumva ngo barashaka gukomeza ibirindiro byabo muri Kamanyora no mu nkengero zaho. Ubwo rero ubwo Amerika yasabaga M23 gukora abarwanyi mu bice byo mu cyaba cya Ruzizi, urabyuzi ko yari yarisezeranyije ko bazoherezamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho ngo zirinde abaturage, ariko byarangiye ingabo za Kongo na wazarenda ari byo byahise bitangira kwagenzura, ndetse nta nakanunu kuko izo ngabo za Amerika cyangwa se izindi zitabogamye zahitwamo zizoherezwa ahangaha. Byarashoberanye rero, ariko aka kanya ngo bwize ukuri ko ibintu bikomeje kuba birebire cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda, yatangaje ko ejo amagambo Perezida Ndayishimiye yavuze ko Rwanda urayibuka no kuri FDLR aganira na Jeune Afrique. Yego. Uyu muri iki kiganiro cyabaye tariki 10 yavuze ku bikoranira na FDLR, ariko arumahuhaho. Urumva? Yavuze ko Burundi budakorana na FDLR, ahubwo avuga ko Burundi urumva bufite ubushake ngo bwo gusenya uyu mutwe. Icyakoze ngo ikibazo bufite kikaba ari uko ngo Burundi butazi ko aho abarwanyi babo baherereye. Noneho ahangana nagira ngo byumve neza. Uburundi bushinzwe gukorana na FDLR, ariko Ndayishimiye iki kiganiro yarabihakanye, avuga ko ahubwo Uburundi bufite gahunda cyangwa se ubushake bwo gusenya uyu mutwe, ariko ikibazo cyangwa se imbogamizi ku gusenya uyu mutwe ngo nuko batazi aho umutwe uherereye. Minisitiri Nduhungirehe rero yavuze ati ntiwavuga ngo Uburundi bushaka gusenya FDLR kandi bikorana. Yasubizaga Ndayishimiye rero adaciye ku ruhande. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu binamenyerewe ngira ngo hashize imyaka myinshi. Coalition noneho wumve guhakana ko Burundi bukorana na FDLR kandi yemera ko Burundi bufite ingabo muri Seraza Kongo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, kandi Kinshasa nta FARDC nta FDLR, nawe warabizi. Ariko ibyo ni ibintu navuga ko ari ni nk'agaturufu gashaje ngire ngo bakoresha, ngire ngo urabona ko umugambi wabo gutera u Rwanda ufite ukuru bashobora kubanza kunyuza muri procedure bati turavuga gutya tugaragaze ko n'igihugu cy'u Rwanda nta kibazo twari dufitanye. Urabona ko rwose n'umutwe wabo ubarwanya wa FDLR tubonye nawo twawurwanya, ariko ni ibintu biri clear ko igisirikare cya FDNB cyangwa se cy'u Burundi cya FDNB gikorana na coalition, arimo iyo FDLR, arimo abo ba FARDC, aba wazalendo, abanyangora, even na mbere bagikorana na South Africa. Abanya South Africa bo barivugiye ko byagorana kumenya rwose niba batari gukorana. Yego. Byumvikane ko mu byukuri bikomeye. Hanyuma Ndayishimiye yari yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zibarirwa mu bihumbi ziri muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ko ziyoborwa n'iza Congo FARDC. None umunyamakuru witwa Romain Grace yahereye aho ngaho kuri icyo kintu yaratangaje Ndayishimiye, aho ahitamo baza uko ingabo za Congo zikorana na FDLR, ariko izo Burundi zo ntizikorane n'uyu mutwe, asubiza ko ingabo zitavangwa. Ndayishimiye Burundi ati imitwe y'ingabo z'u Burundi ifite ibice ikoreramo, FARDC ikagira ibyayo. Nakongeraho ko imitwe y'ingabo idashobora kwivanga kubera ko idahuje uburyo bwo kurwana urugamba, ahubwo nabwiye Tshisekedi ko yakora uko ashoboye kugira ngo hatazamo urwikekwe. Noneho rero ndagira ngo mubwire none cyo Minisitiri Nduhungirehe yaje avuga. Yagiranye n'umunyamakuru Antoine Kaburahe w'Umurundi ikiganiro, agaragaza ko kuba Ndayishimiye yemera ko ingabo z'u Burundi ziyoborwa n'iza Kongo, ariko ntizivange, ibyo ari ukwivuguruza gukomeye. Minisitiri Nduhungirehe ati muri icyo kiganiro yavuze ko ingabo z'u Burundi ziyoborwa na FARDC kandi ariyo izohereza aho gukorera. Nyuma avuga ko ingabo z'u Burundi zidashobora kwivanga n'iza Kongo kubera ko zidahuje uburyo. Kuri twebwe ni ukunyuranya gukomeye. Avuga ko ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi iza Kongo na FDLR bweruye, bityo ko Ndayishimiye adakwiye kubeshya ko igihugu cyabo gishaka kurwanya umutwe. Ati FDLR ikorana byeruye n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi. Uyu munsi ntiwaza uvuga ko u Burundi bushaka kurwanya FDLR mu gihe biri gukorana. Ese koko Burundi bwagira inyota yo gusenya FDLR? Biri kure.
biri kurabwo nahoze mbona uno munsi rwose batereye hejuru rwose barishima bati mu mudukwe hejuru kuko nk'ubwo hamaze iminsi havuga imyitozo ihabwa FDLR biri kuba ko hari abasirikare benshi cyane babaye deployed hafi y'imipaka za Bukavu-Uvira hari aho M23 yari maze igihe mu nkengero zaho M23 yego yari kambitse yego ariko haza Bukavu-Uvira nyine ni muri urumva bari kongera uburinzi noneho ubwo M23 reko bino bice biri muri route na ku muhanda route nationale 5 werekeza Uvira uva Bukavu urabizi ko Kuri ishaka gufungura uriya muhanda n'ubundi ifite uwo mugambi birasa naho bawurimo birasa naho mu by'ukuri coalition iza gukora iyo bwabaga kugira ngo ifungure inzira niba M23 yanakoze urukuta rukomeye za Kamanyola na Gatogota bize kuyigora kwicuma yigira imbere niyo coalition ku gice cyo muri Kongo ariko no mu mipaka y'u Burundi bako ha deploying ibihumbi byinshi by'abasirikare b'abarundi urumva ko bihangayikishije cyane hanyuma ikinshasa umunyamabanga mukuru w'ishyaka EDPS riri ku butegetsi yitwa Augustin Kabuya ndetse na Martin Fayulu umunyapolitiki ufatwa nka nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barahanganye bikomeye barapfa gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga Tshisekedi amaze iminsi arwana nayo nihangana rya bombi rikomoka ku kiganiro Perezida Tshisekedi wa Kongo yagiranye n'abanyamakuru ejo tariki 6 Gicurasi aho yavuze ko igitero yavuze ko ngo itegeko nshinga riri gusuzumwa kugira ngo harebwe niba ryavugururwa kandi ko ati yavuze ko nasabwa kuyobora manda ya gatatu rwose azabyemera kuko ntago azigera atererana abanyekongo rero Fayulu ahamya ko yatsinze amatora abiri yahatanyemo na Tshisekedi ariko akibwa amajwi yamaganye uyu mugambi rero amenyesha abanyekongo ko yiteguye kurwanya umushinga watuma perezida wa Kongo ayobora manda ya gatatu tariki 9 Gicurasi Fayulu yagize ati tuzakumira umushinga wose wa manda ya gatatu ya Tshisekedi nkuko twabikoze ku bwa Joseph Kabila Kongo iruta imigambi y'umuntu ku giti cye igisubizo cyonyine cyava mu biganiro by'abanyekongo bidaheza so gukuraho itegeko nshinga uyu ni Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi hanyuma Kabuya we yaje avuga iki bwana Mose Kabuya Augustin we yaje avuga iki uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka EDPS Kabuya yatangaje ko Fayulu nta mbaraga za politiki afite ku buryo yaburizamo umugambi w'umukuru w'igihugu kuko ngo yarebye ihuriro yaremye yaremye ihuriro Lamuka ritavuga n'ubutegetsi naryo rikageraho rimusiga ubwo ngo ari kubabwira ko n'ihuriro yaremye ubwaryo batari bwose ariko niwe waritaye cyangwa ryaramutaye ariko tukiri kuri iyo sije ngire ngo hari gufungwa abantu benshi cyane ngire ngo ikira kiganiro President Tshisekedi yagiranye n'itangazamakuru wabonye ko cyari koroje mu gihugu hose cyane ko ngo batangiye gufunga umuntu wese wagerageje gukropinga gace aho Tshisekedi yavuze ko ngo baramubeshye ngo wese uri guharabika Tshisekedi yifashije ibikubiye muri kiriya kiganiro ngo baramubeshye ntabwo yarazi ko ngo zirangabo za M23 bo bita ngo ni RDF ngo zifite ubushobozi bungana kuriye yego ngo umuntu wajyaje kuba yakropinga ku kantu rwose yaravuze ngo barancutse ngo naribeshye cyane numvaga nzatera u Rwanda ariko ntago bari barampaye amakuru yuko ingabo zanjye nta ntege zifite nta kabaraga zifite ko kurwana n'ingabo z'u Rwanda umuntu wese ngo ntibishoka se ko bamubeshye nyine umuntu wese ngo wajyaje gufata ku gace ngakagahuza na kakane kuvuga ngo ngiye banyita Perezida Faci urabizi ko ariko Jean Pierre Faci Beto ngo ngengana ntinya ngo nzamufata ngo ubwanjye ngira ngo igihe avuga ngo ngazatera u Rwanda ngo nihagira ngo isasu rigwigoma ngo nihagira isasu rimwe ryongera kuvugira igoma cyangwa se ngo akagira agace gato yumva bafashe ngo ahubwo ngo ni Kigali ntago ari kure I mean yavugaga mu Rugwiro ngo ntago ari kure ngo yaratuze tuzarasa Kigali n'igoma n'amagambo yarikoresha benshi baratwenga bazushobozi bw'isirikare cy'u Rwanda n'uburyo ingamba z'ubwirinzi zakashijwe ubwo umunyamakuru wese wagerageje kuba yahuza cyangwa se gukwirakwiza iyo nkuru muri Kongo rwose bamagurukiye bari kumuhanisha iki gihano se bari kubafata bakabafunga kandi ngo birabujwe guharabika umukuru w'igihugu uriho niyo yaba akora ibintu bitari byo nuko ngo biremeye gushyigikira amafuti igihe cyose yakozwe n'umuntu mukuru gatubwe gutyo mu nama yaberaga hariya mu gihugu cya Kenya y'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika
Perezida Kagame yari yitabiriye niyo mpamvu atitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni. Perezida Kagame yavuze ati nta muyobozi w'igihugu uko cyaba ari igihangange kose uzacungura umugabane wacu, bavuga umugabane wa Afurika. Bifukane ko nahacu nk'abanyafurika guharanira mu by'ukuri amahoro ya Afurika, guharanira iterambere rya Afurika, umunezero wa Afurika, ariko nahazaza Afurika. Wabonye naguce mu ijambo warebye ukuntu bari bambaye, bari bakeye, ariko nahoze mbona ni umuhango ejo twabigarutseho, ariko gusa ni umuhango nabonye ko Ubufaransa bushobora kuba bugiye kumenamo. Bafitemo akaboko karekare. Ubufaransa bwijeje ubufatanye ndetse n'inkunga ya miliyari 27 z'amadolari y'Amerika. Sibyo gusa, ni z'amadolari ni z'amayero. Bura namayero kuko barabakoresha amayero. Urumva wabuze ubona Perezida Macron kuntu yaramukiye mu Gasopo harimo agenda afata agaselfie Kampala. Hari ikigo cyari hirya yaho bari urusaku rwari rukirimo, arahaguruka mbere yuko arabacecekesha. Arabacecekesha ati niwaceceke, kwihangana byanze. Ubona ko Nairobi yamuryoheye, ariko yanamucarenjinze. Yahoze mu Gasopo mu gitondo cya kare, wabonye ko agiye no gusura abana ku kigo cy'amashuri. Bigaragara ko yarari kwinjoyinga Afurika. Yinjoyinze Afurika. Nese Macron ntigeze gusura Congo mu minsi yashize. Biba birebire muri 2024 yarayisuye, ariko Tshisekedi yaramwishe, yaramukuyeho yokotse, yamutunze intoki, hafi kumujwibura. Kujwibura urabizi kuko Macron yari yavuze ati basi ni murwanya FDLR. Twibutsa abadukurikiye ko uru rugendo Perezida Macron yagiriye mu gihugu cya Kenya i Nairobi ari rwo muhango n'ubundi Perezida w'u Burundi yashaka kuba yadevia akaba yakitabira. Birangira yerekeje kwa Museveni. Ni ubusabe bugera kuri 3 yahawe. Yagerageje kubikwepa avuga ko azajya futuriyoni muri Maroc, ariko birangira n'ubundi abashije kuba yagaruka. Yego. Hanyuma ubwo Minisitiri w'Intebe wa Cote d'Ivoire Robert Bogre Mambe yageze mu Rwanda. Murabizi ko hari inama iteganyijwe ya Africa CEO Forum izaba ejo tariki 14. Ni iminsi ibiri, izaba tariki 14 na 15 Gicurasi muri Kigali Convention Center. Ubwo rero abayobozi batandukanye bazitabiriye inama mu by'ukuri batangiye kuyigera gusesekara Kigali mu Rwanda. Minisitiri w'Intebe wa Cote d'Ivoire yitwa Robert Bogre Mambe, uyu niwe wageze mu Rwanda. Ubwo yarageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ku ya 12 Gicurasi, yakiriwe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Jean Damascene Bizimana. Iyi ni Africa CEO Forum, ni inama izenguruka mu bihugu bya Afurika. Urumva ni inama izenguruka mu bihugu bya Afurika. U Rwanda rugero kuyakira ku nshuro ya gatatu, kuko ku nshuro ya mbere rwayakiriye muri 2019, ku ya kabiri ruyakira muri 2024. Itegurwa n'ikigo Jeune Afrique Media Group gifite ikinyamakuru Jeune Afrique gifatanyije na societe y'Abasuwisi yitwa Rainbow Unlimited, izobereye mu gutegura inama zikomeye zijyanye n'ubukungu. Ni inama mpuzamahanga ihuriza hamwe abavuga ari kumvikana mu rwego rw'abikorera muri Afurika, barimo abacuruzi bakomeye, abayobozi b'ibigo n'abashoramari n'abandi batandukanye. Ikigo cy'ubucuruzi nacyo cyemererwa kwitabira uyu muhango, kigomba kuba nibura ku mwaka cyinjiza miliyoni 20 z'amayero. Miliyoni 20 z'amayero kugira ngo hagire ikigo cyemererwa kwitabira iyo nama ya Africa CEO Forum. Ni kibuze ni ikigo kiba kigomba kuba cyinjiza miliyoni 20 z'amayero. Urumva ko mu by'ukuri haba harimo ikintu cyitwa ifaranga. Hanyuma reka twambuke hakurya y'inyanja ngari, naho tubabwire amakuru ari kuvugwa. Biteganyijwe ko mu by'ukuri muri iki cyumweru Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagira uruzinduko mu Bushinwa akaganira na mugenzi we Xi Jinping. Kugeza ubu ntiharatangazwa umunsi nyirizina, ariko ni muri iki cyumweru nyine ntikirenga, tugeze kwa gatatu, wenda niwe nejo kwa kane, cyangwa se n'uyu munsi, cyangwa se ni muri weekend, ntawamenya. Trump irwabihinda. Ariko Trump agomba kuganira na Xi Jinping muri White House. Kugeza ubu ntiharatangazwa nyine umunsi nyirizina
perezida w'Ubushinwa urumva azagera muri perezida wa Amerika azagera muri China. Perezida Trump niwe uzajya mu Bushinwa. Gusa White House nta kirabitangazaho. Trump ariko ahirutse mu Bushinwa muri 2017 mu Gushyingo ubwo yayoboraga Amerika muri manda ye ya mbere, bivuze ko muri uruzinduko rushya hari byinshi byitezwe kandi binini cyane ko ari urwa mbere nyine rwa Trump muri manda ya kabiri mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rero muri White House, Trump yabajijwe icyo atekereza ku kibazo cya Taiwan Ubushinwa bufata nk'intara yabwo, ariko Amerika yo igakomeza kuyigurisha intwaro nk'aho ari igihugu cyigenga. Aha Trump rero akavuga ko ikibazo cya Taiwan kiri mu byo azaganira na Xi Jinping, ndetse yashimangira ko rwose azi neza ko uyu mukuru w'igihugu adashaka ko Amerika ikomeza kugurisha intwaro Taiwan. Ati rwose nzabiganiraho na Perezida Xi Jinping, ntabwo ashaka ko tubikora nukuba kugurisha intwaro Taiwan. Atariko ibyo tuzabiganiraho, icyo ni kimwe mu bintu byinshi mu by'ukuri cyangwa se binini tuzaganiraho. Ibi biganiro bigiye kuba mu gihe mu kuboza umwaka ushize Trump yemeje gahunda yo guha Taiwan intwaro zifite agaciro karenga miliyari 11 z'amadolari y'Amerika. Urumva rero niba Xi Jinping atabishaka, Trump akaba akomeje kubikora, ariko akaba bizi neza ko Ubushinwa butabyifuza. Ibi biganiro bishobora gusiga rwose ahinduye umuvuno, Taiwan ikarira ayo kwarika cyangwa se ikarindwa rw'ibonye. Ibintu n'ubundi abasesenguza bavuga ko nta hantu bizatuma ikibazo gihinduka, kuko Taiwan ngira ngo byagirwa kwenshi ko ari intara izaba y'Ubushinwa cyane kurenza uko Amerika izarangira yitsindiye. Kuko Donald Trump n'umuperezida wifuza cyane, ngira ngo nyuma yo gufata Venezuela nabonye bwo akashaka no kwigira indi state ya gatanu ya Amerika. Ubona ko rwose afite inyota. Ni state ya 51 kuko bari Amerika igira state 50. Noneho Trump arashaka ko na Venezuela iba state ya Amerika. Yego. Urumva? Si ibyo gusa. Ubundi yahereye kuri Venezuela, arazamuka. Urumva arabanje ahiritse Maduro, aramucakiye aramufunze. None ashaka ngo igihugu cye noneho iyi Venezuela nayo ize ku ruhande rwa Amerika. Urumva? Ni umugambi washyizwe hanze n'umunyamakuru wa Fox News yitwa John Roberts. Nyuma kiganiro cyo kuri telefone yavuze ko yagiranye n'uyu munyamakuru w'igihugu ku ya 11 Gicurasi. Uyu John Roberts we yavuze ko Trump yamubwiye ko ashaka kugira Venezuela leta ya Amerika, ndetse agakomeza kubyaza umusaruro petroli iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo gifite. Ati rwose maze kuvugana kuri telefone na Perezida Trump, yambwiye ko akomeje gutekereza byimbitse ku buryo bwo kugira Venezuela leta ya 51. Yes, ngaye nguko rero reka tubashimire cyane ko bana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 13 Gicurasi 2026. Reka ngushimire cyane bwana Mause Rugabo. Reka ngira kandi gakiriyeshwa nkiraho. Ngira ngo Donald Trump ibyo ntago wabivuga ngo birangize, kuko umunyadutendo ahanga arimo aravuga ko ashaka no kwanexa igihugu cya Canada. Ibintu ngira ngo ari gupfana kikaba indi state ya nyuma ya Alaska. Ngira ngo urabizi ko Alaska yari sanzwe ari ntara n'ubundi y'Uburusiya, yaje kuba bakoze deal barayigura, ariko ni ibintu ubona ko Donald Trump muri manda ya mbere yagarutse ari Donald Trump. Yes, ubwo rero nibyo ngibyo. Reka twitege ko Taiwan yo azabasha kuba yahenza akavuga ati ni intara y'Abashinwa. Ariko sinzi niba Taiwan yo ntago ishaka, ahubwo ayiha intwaro zifashisha ngo ihangane n'Ubushinwa. Niko kuyigira. Nibyo biri byabaye no mu gihugu hano hano muri ahangaha rero. Ariko Venezuela yo nta no gushidikanya nta yindi dira ashaka ko Venezuela wa state ya 51 musigize Amerika. Reka rero tubihanga amaso turebe. Reka turebe ko bizashoboka. Iturufa zakoresha cyangwa se tuziyambaze n'abasesenguzi batubwire niba bishoboka cyangwa se bidakubiye kenshi. Reka tubashimire cyane. Gadushimira abadukurikiye, bakoze cyane.